Ini YouTuber nak kena jela ubah kampau ubah hakiran san social media kumbagi jiatip iju itu yu kumu badeng dotodong. But ini ubadeng dotodong uju milin ru bantim si tim sang hakiran san social media but uju stunat ru ban keren bain ban kuntok kono eki jat ki kur jengki wei. Oh yes, oh yes. Si Imli, udah si Im susi teh. Si Imli kadai pareng, si Im Yong de dekar. Si Im hang ni si Im susi, si Im pongskat. Si Im sem den kersya. Ini YouTuber uju isiap isiem. Ya kanyam Kristen, balang Kristen, eki nong yalam Kristen, bat khamtam, eki padar pastor, bat eki sister, jong kane ka jela. Bat bayade bat kane ka video ka basusi kalong, uni ubadeng dotodong, ula keren labla, la keren po, la keren tador, ya kakur ka jat joka simli. Adin bakane ka video kala sapriang stat bah hakiran san social media, ya ka ba jinglap no ya kane ka video, da ki kur simli, ya kini ki jingkeren jong ni ubadeng dotodong, kebal keren tomat, la keren po, la keren tador, ya kakur ka jat joka simli, kini ki kur simli kilali aino, da ka FIR persya yung ni ubadeng dotodong. Pat hadin ka jingtip bayadi bat kani ka jingja ba ubadeng dotodong la sya FIR persya nakaliang jengki simli yu pat nakaliang junguru ulami daka speed badut ban pan map no madon ha karan san social media na ki kur simli ha kani ka video bila ban ui ban saki dala ki kumat ha kani ka por Ngapan maaf, na pi kikur si Imli, ngapan maaf na pi kikur si Im Yong namari kitu kiting keren kiting kana kita namar ngam sumlamut ba ka ban penmong na ne ban pensngosi ipi mo namar ba mani ngalik siati siapo sadar police station ma pi aja PR ti ngai kerpat ipi kikur si Imli banuang no itu ke FIR namar beli ngam kwa ban penjerong AI mo ngoba maaf ya namar beli ngarak di pencairu sosial media bangam long ubrio ubapiang ban nak kata-kata ngomong itu ba teng-teng nelabu aj mo nela sungsit ngakren kulumar yo ka penmong mo yanu andre kamde pada bangat tmui kan ngomong pasni andre nak kata-kata ngakwa ban pencai sepi ban kerpat yiti ban wang no tu FIR namar beli ngali ek social experiment namar ba ngamdan kan orang jengmut basniu di ngekerpat ipi kursi Imli baru khot ngubawang no itu FIR namar ba apologize ya ka ek bangang bakla di sakawairu ngayui ketuka video mo ba hiasan ha isar IOC ketu kam day ka original junga kade ya Facebook namar ba kisim na ka YouTube channel junga